Singkat cerita, situng bekto ketika Carlo entar de berung Carlo ngiding rasan se tak nyaman dari tetanggena masalah ligaya se teti sondel. Akhirnya Carlo pun tak terima amarga Carlo ria ternyata lebur de ligaya. Akhir Carlo pun atokar bi salah situnga tetanggena. Tapi Carlo tak menang alias kalah pok pekropok ben tetanggena. Bahkan tetanggena dia mari mekropok Carlo langsung entar de romana ligaya kaangkui memperkoceng ligaya. Magbabayad naman ako, ligaya. Tapi untung tiba-tiba datang situng orang laki senyaman Andrew seedimah Andrew pun langsung nolongin ligaya ben berhasil ngusir de orang laki sekorang acer jia. Akhirnya ligaya pun selamat burung tak perkoceng. Edina kena Andrew pun ngucak de ligaya bahwa Andrew riah lebur de ligaya. Kor ligaya gelem ambu teti sondel, Andrew pun gelem akabin ben ligaya. Akhirnya Andrew ben ligaya pun resmi akabin tetih laki bini.